ଆଗ ଖାଇ ଖାଇଛ ଭାତ ଆଜି ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟେ କଣ ସରୀସୃପ ଆମେ କରିବା କଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ଜାଣିଛ ନା ତ ଦେଖି କୀଟ କି କେତେଟା କହିବାରେ ଦେଖି ହାତରେ କିଲୋ କୀଟ କଣ ଦେଖିବ ତମେ କୀଟ ପୋକ हां देखिए दीटा दीटा कहले देखि की प्रजापति जो पक्का हां पक्का हुआ जिया हां जिया जुड़ी असर वर्षा देखि और पतंग प्रजापति मस्ता माछी हां पतंग देखि सरीसृप कोन कहले साप कुंभीर हां साप ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଏଇ ସରୀସୃପ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ବିଷୟରେ କହିବି ଦେଖି ଚିତ୍ର ଦେଖିବି ତମେ କହିବ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ କୁମ୍ଭୀର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ସରୀସୃପ ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖେଇବି ତାକୁ ତମେ କହିବ ସେଇଟା କଣ ଏଇଟା प्रजापति एटा कीट एटा कोन कीट बुड़ी आड़ी होची गोटे कोन कीट पिंपुड़ी कीट कंकड़ बिच्छा कीट कंकी कीट सरीसृप जिंटिका